Kaseng Nyotrap National Youth Movement HNYM West Kasil District mentagasngi kakat Nyotrek Uyayong kalalej bani akendu yu Deputy Commissioner of West Kasil District uba Garrett LSN Dykes bat airu daga jingtho nakabantaban kentu yu kumuklido jongko district bon bu lani penbiang no di street light ki CCTV kamera bat ki pulit pahara hapo kasor nong stoin kamtam ka pormin kanang banwan ra aga jingsngan badru bante lakami kamsni ki belanang karoi nakapor sa kapor hapo kasor nong stoin hakabayde bet kita gimat balawan ra daga HNYM nakliang jong DC ulo kular hakamat kit khot jong kaseng bon sa shim kiai kita gimat padul ongru bon sa lummi ki jingalang hadien ki election lok sabha nakabenta bani perkhat yak tiga kam mentakasngi nakaliang jong kaseng HNYM West Kasil District nilayo wan ban ya kendu ya u DC sahab budan burom jong ka district kejungi halor ki benta ya kabakum kaseng hadin pangila yo ya ki jing ud jing nam jong ki pajba babun hapok ka dongka thany pat hapok ka district ibu kawai kalong ba ngilai i kumbang ngilai i mo hakini ki sngi bat ki bor ki baladap ba jingja ki ba bun ya kaba kum kaseng ngilai i bat kum ki pajba ru barok bubun ki layat tibhi ba ki jingja ki ba sirkai ki laja hapok ka dongka thany gajungi bat kumbang ngilai i ba kajing bom donshu kum ki parabreu bana perkhat ya ki paramansim dakaba don kiri boman katu-katnya ki bala nut wat ban sim de kajing im jong ki pajba ba lului klem da kenshu ya kano ka jing ya perkhat lam parabreu paramansim te kumta na kalian jungi kumaseng hakane kasmi ngila yo banon pen bane ya keren badia taisani batu DC jongka distrik jungi ba ngila kumbaseng ngila ajing mut bat hari juga per ngila ajing mut ba lakum do gumno en sabha ban bu lane ban penbiang no yaki street light kumba kilong haki per pemuswa mo ngila benong ba haki per pemuswa haki pokadong katany kejungi ngidang yui yaki street light haki lenti kali kistin dai mentapat kumba isu de kumta na kaliang jungi kumaseng mentakasngi ngila wan bene kedu disi ba ngila ajing mut bat ngi lager pat juru bala kumno subhaban aino ya kini istri laj ba sur te kane kadai kamat ke banikong bat kabar nakaliang jungi kaseng ngila ajing mudro bat haju ke por ba ngila gerpat bala kumno bor juga distrik kit subhaban benbiang no ru ya ki CCTV kamera apo kasor no stoi jungi kanang bala don kino ki kamsniu ki kambaman ngila banong batang naki CCTV, CC kamera, kila ajing yarap sipun ay yang ibani okem ya kiri boman. Te hakaju ka porru nakaliang jungi kumbaseng ngila kerpat ru ya u DC jungi ba lakum no un subhaban bu no yaki pulis kumba siphongut ngila pan siphongut henrei lada kalong ladu ai khasan lane ar pungut ru kata kamdelai henrei nakaliang jungi ngila ajing mut ba lakum no siphongut man la kamit kala don kaman patrolling ya ka sorong stoin kajungi kenang ba ki riusniu ki baman kinem yolat ban sim kabu ya ki pajba ki balului jungi te mentakasngi ngila yo ban ya taisani badu disi te nakaliang jung uru ula kular yang ik meseng ba ho chape dei bat ki street light lana ki CCTV ula ong bangin sa ai jing tho nakaliang jung uru ki bor bahalor ndrai ha ka dei bat ki polis ban pahara ya ka sorong stoin kajungi ulang ba hadin bakala good kene ka jongka election te unsa khot da meeting ru yaki kum yaki WDP ya kino ki seng trimon subha unsa khot lang da meeting ban nyamir jengmut bat haka juga peru unsa pentri kam no da ka ba phahara yaki polis haka sonong stonji borok kawai